Ke NPP hakes kinengkong kalap diang burom me ki saungut kinong ilam bah khamat jong ka Congress na mau plang kum ka jing penkre na ka banta ke election MLA ka ban salong hau araja ar pulai ya kite ki saungut bagun thup ya vice president ka mau ngap Congress area uba Rishot Karunai, vice president Lingyong area ba Sanbor Kharbeteng, vice president ka Tersat area ba Aibor Umdor ba James Maulong ki bari kinong ilam jong ka Congress na Mauplang constituency lapdiang buram do MLA ke NPP na mauring keneng uba penyat sings im hakani kesngi lai don langru uba lamprang bla MDC ke Mauplang kinong elam ke NPP nalor kiwe pat nakaliang ka National People's Party East Khasi Hills District ngi yo ban penlong yakani ka meeting ka jingilang ka ba kerpang ban pediang sungpha ya saungut ki rangba ki ba longkin nongkit kam jongka party congress hamau plang constituency te nakaliang jungi hangni ngi don lang iba jet kurba iblong i president jongka East Khasi Hills iba Aibor Tensong iblong general secretary jongka East Khasi Hills NPP nangta iba kit nongrem long president jongka Meghalaya State NPYF kerpang ru ya i convener jongka National People's Party jongka Mauplang constituency ita diba lamprang bla ibalong ru i MDC jongka Teka constituency berkumju ibalong ru chairman jongka KHDC te hakani ka janmit ni penlong ini ka jingilang ban pediang subhai ba Rishot Karunai ibalong i vice president in charge jongka Mongap jongka Seng Congress nangta iba Sanbor Kharbeteng ibalong i vice president in charge jongka Lingyong nangta iba Aibor Umdor ibalong i vice president in charge jongka Tersat area Congress nangta bat iba James Maulong ibalong member jongka Congress jongka Teka constituency te ngi lapelong ini ka jingilang ka ba Lincoln ban pediang subhai ki te nakaliang jungi ngi soban ai kublai kerpang yaki ya kaba kilashim ya kanika rai rangba ka jingkut jingmut jongki hadin ba kilai ba ka party NPP ka lingba ka jing sensyar ke jongka hamni po state ke jongi akabide ba ka jingelam ya ka MDA government ki babun ki kam ki issues ba kimat ki ba kongsan ki bide ba paiba ba kanika party NPP hakani ka government MDA kalashim kawa pelong ikini kirang ba seban kut jingmut banwan ban ai jingkershan bat kumju bandrung semdan haka party ban yatrelang nakamta kasnam arja arkulai hangte po Mauplang constituency te nakaliang jungi tang dikini ki kintien sai sian ni ai kublai kerpang lingkong na penpa ka jingsung maradien ka chia tendu ni lang jungki vice president jungka Mauplang Brok Kongres santai hadir mengilmu bumi milik kedu bun sin banyak perkat bat ban sim ya karai shano ngin lek bat kai ke parti ke bahatam bangin lek te ke bakadu ke bangila sim ke de hapna Januari jom mentau senam milik kut bangin ya lecha ke NPP kadau ke bapelong ini bangin lek ke NPP gelomba KNPP ke don isu bantrai naka benta ka cek benrio te ngana batai jerong ki kita ki isu baki isu ke baka MDA government apa ke celam jong kandat sangma ko chief minister la don bon ki kam baki la trai na kam ta ka bhagamian jong ka jelahi boroi te tangtai iji ko jungi hadin matangi saya rai ni sikut bat ni lai kendu i ba bla na kapo support bat mentar sing la sim krai ban join chaka NPP